muno mutegeri wa Meru TV bitikire kuwatewe ni kindeto chia Meru TV muthenya wa mbita muthoni wa kiramana tuthiatire kimitandao ya ukinyarire Facebook na kinya YouTube. Meru TV Kenya kenda kugwata ndetoi na ingi inyingi tukiambiriria nirichirikitie utukinyilane ati nendura wari mubunge wa gishigo mbunge kia Narok North wejikene ya Moitale Olkenta na chumirete na kumba kwithira aichalo ari secretary general kia mene kia Jubilee orana nende Jeremia Kioni nuambete kwithira gitithwa nkathe na gutwika munini wa mutongeri wa kiama kia Jubilee. The NEC decided this morning to approve the proposal and appoint the Honorable Moitale Olkenta as our new Secretary General. So Honorable Kenta is now our new Secretary General in Jubilee. Mheshimiwa Kenta is not new to Kenyan politics and leadership. He served as a member of parliament before, a very solid and highly respected lawyer in this country, very solid and respected political player. We are grateful for the work that Mheshimiwa Kenta has done in the past, and he actually bears the history and the roots of this party from the days of TNA. And therefore, he's coming back to Jubilee and assuming the responsibility of Secretary General of Jubilee is something we are very happy about, very excited, and we are looking forward to benefiting from the leadership, the services, and the solid networks of Honorable Kenta as he plays his role in the office of the Secretary General. Oranampara ya kiara mwiro mirete ntere mwanya chia nthiguru ya Kenya nende kwina chukuru kathumba ira chintere cha ndwanda bethrite baikulukira thina nkabo. Bishop wa kanisa chia Jerusalem International Ministry awijekene ya Daniel Thia na chumirete na kuri thirikari abethere bagichumire na utwiko tedio pompoyo kulukira kwikibya kuro misanda akire chukuirira chindwanda kenda gutira na baraiba kwithira bena kanya kakeya kakuthoma riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja. Bishop Daniel Kithia ura wa Jerusalem Christ Mission Church kanatonisa totulemba amwe na thenjeri bangi bangai ndini barombete thirikari nene kumba kwithira kilelia ntereji ni nyuma ya mpara ya kiaramo kurumira ntu bakunjuku na muno ntere cia Rwanda akiromba bikore byotethio birabya kinyela ntu ntereji no ntu mpara ne bangai kitie ndina kwa nebo ya bikura bika itakarabya kinya bya kinyithuma kanisene no ntu athenjeri bangai bakomba kwithira be kinyithelia antu baraba inyeleke tenkoloki mwaka yote na mbura asa muno ntere cia cia Rwanda na bo rutero antu benga ikinyani maitha bakathamenya ndethia tondu tore thirikari riabona byo kureba kwa antu barikana ntere hii na itona kukia na ndangalano muno itarabia kuria antu atikinyila nibyo ngoromba atongeria nyabo bosisa antu makanisa bakuisa bishop kana pastor kwelewa muno antobe na mathini bariko no ntu aende ne buruntorene bakumuntu urara abundi baba muisie na ora kwa thikari nde atwirarire ila biroma nchuka iroma mpempe iroma otembura buru kinyaro we utire bura nkwana ati thikari tulwelie aya na kinya musanda nikenda antobeto bambotetwa tukumenya byo korabika thabina thina sana no ntobwa kwithira na batethira bakiona nyabya kora musie babainge ende nya thirikari yolweliau ori wendi kirimanto yako ni kithomo kira kingire 10 ni bawitana babainge ni betikinya skuru cia ndene ira cia kuraya bakuende thain ni boya thirikari ikomba kwithira tetheria cia nambasari kenda na bomba kwithira batikuinga ingo skuru nonto motore ne yuitete ne yukoma kire aciari utongere boithomo na botetheria aciari kubanga chukuru boya nonto manto era ana bareterwe na kulwana kumwana atuma chukuru ya ndre kuraya kuoyo thirikari tongeri ngona ibatetheria ciari kwelewa na kubanga chukuru ibati ana mwana tesukuru abatueta na muceri akomba ongo barankuwa ni mkinyamanto na skuru na yabatethere muno kinyamanto na ambasare nikenda na beto bamba kuthoma bwana ntu thaibeta ma secondary kwa betinya kuraya kinyangarama yongo etikonekana kuthirikani bati otetherio kwa irite lweli rutero rura masukuru urana baka mboso ga sukuru nto ndiro eto itokoni ndiro eto tena mbure kwana etali na mbure ina kintu kiwetwa mpara na ndende thirikari lweli kinya sukuru kinya na beto ria basoka kuo bamenye kinya bira bikaomba kwithira bikiri gwakuo
ira baketha bakiaina mushanda ndene ya miru etu betha bakiloelia sukuru cietu nontu sukuru nyisi Rwanda muno. Nkiripotera Meru TV kuma Nthingiri ya Kirang'ondu wa Ndengembe Central, Mbita Mukiri Onkonja. Niboya muno mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkonja kwina mukuru mumwache nthoni ugumenyekana ya kirimi kuma ntere cia Kamutumo ira indene ya wandine ya mitheru antere cia Tharaka ciumiritie na nende na kumba kwithira kiwata mwari wawe wa miaka 10 na kumwinyangia kiwendo antu bantura iba kuri nende uchunkuni gwithire bukibwithu na mukuru wethira akiyukirwe Italia ria kiwatho riboti ya mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna. Tariki 11 mweri-ini ucio turi mwankani ucio wa 2026 irio mukuru ucio wa kuma Kamatuma gwandinia mitharu gicigo Mungeke Mara atumire kana gake akaiga ukuru wa miaka 10 mathani makibwa kugireria wanko wa kwenda atamenye gutuma kana gaka gukagaruka gutuika kinyamara kiri kana gaka gake. Muthenya wa Sunday tariki 11 January ndatumire kamboys kaka gakwa Brian Mutugi kuthi kugireria ndakera kareti kagereria nani ndukani ngureke tukurarira ndaringaringa mbira atiri sonya ngwikireria ndasonya aumanja asonya gakuringana na kana gaka kariuga muntu murume uyu karietwa Kirimi na karagere buruku maruka arambere kugatoga semsi yake cia nthoni kana cia siri riu kithi kuma akandigiria ndathi senje no inge akandigiria amberia kungwatanga amberia kunduta nguo ankwameretia agatibia kiara kimwana arugura na nyuma na mbere akamberia guchonyania na undan kenda sonya nkarigeria amberia kunsonya akona nkorigeria amberia kunsonyania skin ya kaundan ya jamto akona kau kanini pio ndageria kumuringa ategwetekera akatheka anda gunkaba aruta mubuto ae enda guconya na nyuma asoka aitithia mbirie kutheka alafu ababa auka mbekaria unde tonto ntauma kongaria tonto nende guza kuroro mono ndathi au gitinu ndekarao baba ukambita ndemara muji ndamwira gethe muciari akumenya ndeto ino araringa ripoti gwacambwire kana area manager wa ntura ino na bakuthi gwa Kirimi atomba gukana Kirimi we akorua augia ni nkoma murungira na ni rimu ino ikone wara ino ikija murungira muraka umwe ngiro ni wa muragia akamuria kenda rimu ikurungira na tio twina rimuri kenda yakwira ino usaitani getiri Rosemary Kanyone sabwire kana area manager wa ntura ino na niyo ndawitine sikana kau nontongo ripoterwa kesi ewe itari kesi mbega ya kugwata kana ndacoka ndaringira munene wakwa thimu ndamuria kesi ino riu nontontomba kumetatua ari nduri atia munene wakwa advice niyo atimbire baba kana kau amane kwa police mitheru police station nikenda aewa more details about kana kau riu no kumenya baba wa kana ni emanire na thinaewa P3 nikenda ira kana kau ka hospitali ndaringa ripoti kwa tuika ndi general ndi hospital ko hospitali roni ndajira kwa polisi pamba maratasi au mpa maratasi ni bambeli bila sukanja no riu kuma gugu nindalemererwe tontu nindaritwe kuna kwa polisi ngacwangiri nkari kenda mutugu akagwatwa taomba kuma u nindalemererwe tontu nindagire mbeca riu ripoti ira ndacokerie nderirwe mauntu meanda uchunguzi na noka uchunguzi wendelete through thirikari gakana gaka gakimbereci kaugite gitara gwitethika gukurukira rwa Kairu nene ithe muciari akiuria andu angi cia thirikari kuthungira kana gaka gakikawatagia oto na muntu uria thuchirwe tagarira kiwatho riu ndathi kuumagania ukambiguza gururu na ningukirona twithiria nyomba kuu na nyuma ndathi kioro kambiguzaga nkiumirwa riu no mkene muno mwana gwatite akia gioto kiae
tontu ona ntuku ingi twi nawe nindegwira complain muno wambira baba no ataumba kuroma wega kuringana atinda guturwo nkauria niyo nkarungamira ntura ina mawovu ta mau ni ara no ekeremia kere na njira ya thimo mbete kuregana na ndeto ino tanto para ya tanto por ahí te una tanto te no segunda no tole ina andi umba gozi aria da dire que este sen na rigo te botingo ateta wega no to no ka ba pumere ana te umba gozi aria tanto no to ne tanto ya waga ndo tanto tena kerela tanto dia mujino na kwa ina tanto ile bingo kana lungu ya te kene no to ne tanto tena segunda by the way kuma gechigo munge kemaran ke reportera Meru TV rieto kambeta ndagara waiguna Kiboya muno mwandiki wetu wa ndeto ndagara waiguna no ntuburi boti na njira ikinyanilite kana Kenya ngitu ete kana gakalende ikana kaiji kumantere chia tharaka muthenya jwa goro athirikari nene ukulukira aubiti ya mubunge bagishigo mbunge ketiania West Mutunga nende ibethirete bekiruria awaki wa nyumba chia mauria ndentere chia uru naranende baugite nyumba ii achikomba kwithira chikiguna akari bantere ii chia uru ntubura baugite achikethira chikirikia wakwa ako kaita kakwekenda utira barabatina guntu ko ukara kana bokulukira kaita kakaumu bagicho wa nyumba chia kuria bakethira benaye yakomba kwithira bakiria Nintere cia uru tigania West kurama mbungu wa gishigo kia Daktari John Mutunga atongeretio rurio bawaki bo nyumba cia mareia nthini cia affordable housing na ni nyumba iria ikethira cia mana yele ya ithano ikirigirwa utumira milioni mana ya 90 untu akiaria Mutunga agua ni njira imwe nene ya kuguna muturire jwa antu baku. Hii ni siku kubwa kwetu watu wa Tigania West. Ni siku kubwa kwa sababu leo tunauzindua mradi huu wa affordable housing. Hii safari tumetoka mbali. Mpango wa serikali ni kuhakikisha wananchi wamejipanga na wamepangwa vizuri. Ndio waweze kupata nyumba ukiwa unalipa rent tu. Hata ukienda kutafuta nyumba pale KJ ama Meadhene, utalipa 3,000, 4,000 ama 5,000. Hii ni 3,500. Na baada ya miaka kadhaa nyumba ni yako. Nyumba roga yukia igedelee kuu. Nende nyumba hii ya affordable housing ya uchi na faida nyingi mno mbele kwa mtu ana nyumba. Number 2 muhimu kabisa ni kuithira yate ya antu betu iitariri leo nyumba ile wako na antu baome asi contractor ke yale ya kwawe hapana ikako na antu betu tunaita Oru affordable housing program ama project itagharimu serikali kima cha pesa milioni 490 490 million Kenya shillings. Hiyo ni karibu na nusu bilioni. Ndio itachukua nyumba 205, so ni 205 units kwa gorofa blocks 4 ama gorofa 4 tofauti ambazo ziko na chini na gorofa 4, kwa hivyo ni level 5. Kwa hizi nyumba zinachukua, kuna vitu zinaitwa typologies ama types of houses. Kwa hivyo hizi nyumba zitakuwa na bed sitter, 1 bedroom, 2 bedroom na 3 bedroom. Ni untu bwa mukiri na kuirwo ko nene ne akariba kuntu ko bakikatheta aliara thirikari nene obakira nyumba iji. Ibwa ya daktari umetufanya mambo mengi hata tuwezi tukahesabu. Bwana Jinia anguere mahali mmekuja mahali mnapendwa na mahali mnapendeka na mahali mtafanya kazi bila tatizo yeyote. Karibuni hapa kwetu Oro. Bwana Dr. Mutunga kirobithiriti antu batiania West nanga agetha batimetho bathe abakiona nontu intubia biondo tubithiritwe bichingi nende bankubwira ni atiri no buigwa bora engineer atwariria atwire intubia biraba wakara na abu antu bauru branko boromba basa location ya Oro boithire bore antu bakwatanira na engineer o nekenda ngweriteka haraka ende lo yanto beto muntu mwega tenya maithe njawa kana tebuo iwe ya boreko na yato kuona areko Oku akari ni bauritu witana mbere kuwata mbaru thirikari ya Rais William Ruto gitumi niko kaumoka murandi jo nenge kathombere thithietwe gishigo mbunge kiki Tigania West ira tutite kuona ara ti Singapore ene Singapore ya bore utenda Singapore ne ngenenge aibo kwenda wakira Singapore ngenenge iwa na tayari wakira Singapore nyingi ende bakati thirikari loi iwa na tayari kwa thirikari kwenda Singapore sikia wewe tayari no thirikari ndio itakuwa liko
rombaire ni antu president wetu tino tuko kwanza DPS nuntu mno kwa mantu yombi kwa kamera na mantu yoka Kenya rwari aturi. Kiripotera Meru TV kumatigania West Mbeta wa Mwende wa Laiboni. Mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laibuni aitete bangari bori tukumba kwithira bagitite ngari boya na kuluki akuthiatira mawatho ya barabara akenda utira mitino ira yomba kwithira ikiumana na witithia ngari bubuite kumba kwithira ikioneka bairi manto yakire muchemanio jira barare yayo bakirutanwa akiri maulitani ya ntuku iyele riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Unless imejengwa vibaya kindereba wonde utuo tithairwo ici ukia ndereba kanya karia withairwo ako igagukaria miturire ya antu baingi na ikio twenansirwo kari na twarikanwa mantu ja kwithirwo wisuba na kwithirwa windereba wina kanya gakwithirwo kwengwa wikaritie kendo komba gukaria antu bara bangi nontu ithairwo iri professional very delicate na professional enda muntu ethirwe emakini mono nontu gukamata miturire ya antu tiontu raisi ontuko twendere bara nojukaia mathaja 5 gukamata antu kuma Meru gwita Nairobi na kanya kau konde antu bau bonde betha bagutegete wendere baikendo karia miturire yao na family ciao minene bokari ya urabagetia ngari na kulikana mantu ja sheria cia barabara na kuona abiria betu ibete bwega kiria kithairo kirio igita rionthe ngari kana gwitithia ngari kintu kiria kithairo gikia mbere ikuthingata sheria kuma gikurumia ngari mwankari ukarunga manjirene sheria utio gutithairwa sheria na ikio gituma safety ithiro injirene na discipline ukethirwo tina discipline na ukote uthingata sheria utuntu bombeka njirene na ikio gintu kiria twenansirwo muno na aru atutegere twi mandereba na mantu jara jonde thirikari ikirite njirene tejo tukandamisa ijo tutetheria kenda tukaria miturire antu ikuona ndereba cietu ciena discipline ibakwesi mwabiria na mirigo yao ibakumenyera na gwika usalama barabarani kuromba Murungu nya tutethie ura tutikona ajali ura tugeta bwega na tukarebwega ndene barabara cietu tumba kuhakikisha ngugi yetu tumiukiria nkurukie ura rari mwaka muthiru tukamate abiria no tumoto yetu ni service to our customers turenda mwaka jojo tu customers betu service ja ubo igwa twaria drivers betu na tuhakikishe safety a customer betu tubaka matata abakinya na raba umite na kubachokia bwega ko inya babu itukubura ibwa bamono tubakwija kwithira twina batu ikitarira muchemanio na bukona services cietu kwambiria na ndi tukwithira twina muchemanio ikethira si improve na ikethira ile guru muno na mwathani ageta na mbere gutukaria mwaka juu unaenda tu hata unakaa kwa gari hapo unasikia wanacheza bali umekutana Ibeya muno Mutugi wa Kiambi mutongere wa Njuri Ncheke wejekele na skathera na chimirite na kuwa na kuwatanira na buge bodrikare bwatinende anabonde bangirindi teno mwanka bedre baikinya chukuru wete na kuwatanira abo na kethira akitetheri kenda utira nende ndiraba kwambire wito muchi kwa muchi akenda kuona na urabatete chukuru bagwita chukuru akethira akibatethera uriti achiari akinyabo kwithira bakiduranira anabo kenda beta chukuru na kinyabara batina mbecha ache kubathomithia bakayuba kimakende baikia nabo chukuru na mbere na kithomo ndo namba wano wikira na mimba ana batikinyite kiwango nimbi ukata ngari kamatete ana ikamatete are ana barume baitiro tomera barara tomrume na mware na tomrume barara re na baita kwa kithake na tabakethia to mimba wike ya kana kwa ukatu wibo tomatu are ndari totetha na namba wano abo turetha twena namba wano na kithomo nikangwenda obura antu bembe tu antu babo muno angana turu ya mira te machetho kumia ciantu woranja luo no cio mia ni marguyu antu bembe wata university ya Kenya cionthe nibo balinda university ya Kenya ikumia ene na ome buna atu atake thakene kukabulu antu betu kwa utu witekaniria mwanka ile kwa kauli mwe ana betu batoke chukuru nakangwenda obura atire kinyana bakarotwa mira no tuwe ukethingare kumitu ya watu wemwe tokaite mauri kana ende wo no kwando tonge mono kono ari mwamba ari tatu watire batu totekaniria mira ndetu ne antu banene muntu kinyethete miaka 18
kuita mbere mira to ana ba to mira ringi tule antu twene na to wata na tu na kauli mwe ana be ba te chukuru na to ke akuibwa muntu ko binga manto yau no to anto rende be na ndo baru ndo mokrati akaminyo to nya ba tu eno to ke de namba kwenda kuingitia le na ka ba tu ka ingitia mbalo ya to beto na twera ondera ko banjuri ne lasi mara ara ntore ne ari chamani ari ntore ne ari akikishia na ubocho ana ba ntore ke bocho ka chukuru na ke akwetha mwana te chokete chukuru ndawa mukuru wa awatwe machama baunga ni achibo na kinyaborithi antubo muntu wa watwe na ilavya kibi company ne thirikari mwanjori ana baita chukuru wata ke ngombe watwa risiti ito chukuru ara wetere tutomba kwethero karintho na ngombe ciaku na ilavya ku au na ana bate kuthoma na utomba kinyoka wa dhabu na mbecha ketho te thomi tutikwenda buu na twetekanire na akuru bare abo the machama ni area sub county chionde twetekaniria kuuma nende chukuru ekiruora wa ugaeta muno mwetho ate chukuru no tutetekeria turethe kwetha twe viongozi ruare ruyo twethe te viongozi tutiete na kande bwera antu betu thayo ketho te na certificate ya form 4 kinya kioro uteona kwa kuandika wera kioro kana vivi ngotala kinya moja leo kuthika antu uteta moja ara mawa waandikwa utena certificate kan kwendo obura thai chukuru secondary likuo no wale mewito secondary lakini technical na chiri kuo Baya munono tubariboti na njira yo kinyaniri riboti yo murithi wa baya twikira gatanta kanteto chia Meru TV muthenyani wa mbita muthoni wa kiramana na tugochokire nkatho munono tubotu thiatira kirutiro Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya ithira wina kaita kakeno geta kuraya no tukwina mibango kathumba ire bangi no tuboku